Ngwatanĩro ya mandagĩtarĩ na arigitani kaunti-inĩ ya Meru kĩrĩgĩkaro na ndĩkĩmanto mũthenya wa ũmũthĩ nĩ marutĩte mũkana wa ntukũ 14 kĩrĩ thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza kũthikĩrĩria mateta mao kethira ti ũgu marothe mogomo mabangĩte kũgoma tariki 9 cia mweri wa 10. Maruga rwangi rwa ũgima nĩ rũkwaga ũkinyanĩrio mwega wa ũtungata na nkinyagia nĩ makumakua na kũbinyĩrwa nĩ macokete moronta thirikari ya kaunti nĩ kwanĩra twanya twa mabisa ma ũgima na maishi wandikani bote kiritu kiri budget. Mariuga Mwangaza inoni mandikirite thirikari barua 17 inde gute ona barua imwenso kimutugikare hatariri riboti inu. Solidarity forever, for the union makes us strong. Ni kiama kia tongeria bakoka cia mandagĩtarĩ kumaja kaunti ya Meru narua bagwatanĩrĩte bakiuga thirikari ya kaunti ya Meru ĩrĩa tongeretwo nĩ Gavana Kawira Mwangaza nĩ thirĩte kĩbathĩnia bokong'ana na kagita karĩa Gavana ũcio ajukia wathani bariuga na baete mawĩra nĩ nkabo jegi gũkĩria nkathi kwa mandagĩtarĩ kwandĩka mandagĩtarĩ baberu kũrĩwa kĩgina kĩrĩa kĩagitawa kĩrĩ mishahara yao gutegerwa insurance yao ya ũgima wa mwĩrĩ na mawĩra nĩ jangi nkabo jarĩa ataingia mwankĩra narua araba kuga kumane na kũrĩa kũingia mawĩra nĩ jau nĩ bachuĩte ntaira cionthe cia kũmũchwa ũrĩa bakamũkinyĩra bakiugĩte gari rĩao rĩtaciara no itunda rĩmwe tukara yoni mwaka yo rĩu ariti betu bogima ba mwĩrĩ baraba kubwa ndawa Ameru batiomba kwa afford ndawa yu nonto insurance ira yasainirwe government yero tonya kwatwekire ere ina limit yene muno ira atikureka muriti ngwe atirito na nkuruki yabamwe na mana mwanja bange na ngiri emwe kwa wendo kya kwethura muntu na kwenda kithimi family ewe basoka na murimo musie kwau itwa na ndawa lakini batoto kya wazo tutemya kwewa ndawa kwentuginya twetera obisine tweta twethura obisini ingirwe na twero you have no access Mwangaza hii ituria ritonto itwandikita barua imwe nkurukia barua 17 na Mwanka utokinyete ntikone yakwe barua ingi twandikikia etethia kingi atongeria babariuga thirikari cia Gavana Mwangaza ithirite yujuri makania kĩrĩa arigitani ũrĩa batiomba kũria kana gutetera kĩoto kiao bakiuga ndagĩtarĩ rotumũraga kanyua kawa karita migambo nĩ baruga ya kũmũchinja gĩtuo kĩawe kĩa ngũgĩ mũthingataga Woria iko promotion ukewa transfer Woria baiko baba batikwandikwa ukewa transfer ingi yaoni Kawira antirimire kiruta ngwe ndene cibitare Muthara January andutakuo ambikia Kanyakine July ndarutwa Kanyakine ndaikwa Ndũmũru September ndarutirwa Ndũmũru nguikwa Thera ingwetike December inyenge yomba kwethea yitekethea Gavana no tukethea twinwe aruti bangugi bare under siege nyonto transfers na intimidation ya workers in the new norm nkuruki bakimenerie tagarĩre rwangi rũgima rĩa gũtũmĩria twanya twa ndigitani na mũthiene bagatiria twanya tu batirĩte mwingi Kawira Mwangaza Gavana wetu ali advertise positions ukethira nekire positions muthenya ukethira ana betu iba apply ngugiu indi weja gukethwa kwina cancellation ukethira antu bara ba apply ngugiu gutinyo mwe urandikwa tukwenda a lot of professionalism kikuruta ngwe ndene department ye it is so unfortunate kwethira advertisement ni abithirwe netina budget finally kirungurungu ya cancelled na mo cibitari imwe ka department imwe tende kubwithwa na memo ekandikwa supply akareta into antwethaga kwewa LPO mũthiene kumane na mathĩna jara bagũkũrũkĩra mandagĩtarĩ jaja nĩ batũmĩrĩte mũgomo ndene antuku 14 cienjete kethira mabatara jao jatethira jali kũingwa bariuga bakainga cibitari cionthe cia mwingi ndene ntuko 14
tukethirwa twinde tuingite macibitari jetu ntariki 9 cia mweri jwa 10 2023 tukethwa tuingite cibitari cietu cionthe gutinya daktari nyomwe ukethwa akimba gwita ngugi macibitari jetu itukuromba Ameru bonthe uria umbe ikwithirwa ena mwaji o Emeru General weekendi entariki 7 mwanka ntariki 9 withirwa kuthithia arrangements ciaku cia gwita mwaji o kucibitari cionthe cia Meru County, kuma ICU, kuma Rino, kuma outpatient, kuma casualty, kuma na ekuruba ejagirwa twana maternity ndani ya cibitari cietu cionthe tukagoma na tugukinya nandi tuigua untigirie je kama tete murigo nandi kugwithia murigo na kwambiria ntariki 9 tukagwithia murigo ju. Douglas Mute ura ni mukaririgito wa kamiti ya ugima kiri bunge ya Meru ariuga na kugwatanira na maromba jarigitani jaingwe na kinya mugomo jwao na ni bairitite kuona kuri na ntera gimpwe konekana na kinya kiuga kanya karaba ete kana bekirite mbere ni kuona ugima bamwire ne bogwitithwa na kithomo kirai kubatara na ne bagutiritwa bwega na narikiritie kuga gaka niko kagita ngiripotera nteto cia Weru ria kwarietwa ni Mutungi Kare.